Uživo, poštovani gledalci, nažalost, tako moram da kažem, ekskluzivno, prvi javni, uopšte medijski, televizijski nastup oca rahmetli Mahira Rakovca. S nama je u studiju gospodin Muhamed Rakovac. Dobro večer, Muhamed. Dobro večer. Baš u saglasu mi da vam je zdrava glava. Hvala. Kakav je bio vaš odnos sa Mahirom? Kakav je bio Mahir? Mahir je bio dječak za poželjet. Omiljen u svom društvu, u društvu u kojem se kretao, bar u Tuzli. U Sarajevu ne znam šta se dešavalo. Obzirom da mu niko nije došao od dječaka na dženazu, ne znam da li je dijete uopšte izlazilo van. Odnos vas dvojica. Vi ste niste nakon razvoda sa njegovom majkom, niste se ponovo oženili? Ne, nisam. Zašto niste? Možda da više nakon... Nisam iz razloga što je Mahir dolazio kod mene često, nekad sedmično, nekad u 15 dana. I čuo sam x priča kako kad dođe treća osoba da djeca ne budu ono što su djeca sa svojim roditeljima. Odnosno, čekao sam jednostavno da Mahir dođe u nekakve zrelije godine, možda 18 godina, 20, da mu mogu objasniti, lakše objasniti, da i meni neko treba da moram biti s nekim. To su jedini razlog. To znači, u stvari, jedini razlog je Mahir, niste se... Jedini razlog je on. Ja sam zbog njega živio. On je vaš sin jedinac, vi nemate... Ne, nema više djece. Kako je išla ta komunikacija kad dođe kod vas u Tuzlu? Šta je vam pričao i šta? Jeste li šta vi primijetili? Da li se promijenio nakon što je došao u Sarajevo, pa ste to primijetili kada se vratio u Tuzlu? On kad dođe kod mene, pustio sam ga, jednostavno, provodio je zimske raspuste, ljetne, praznike je provodio kod mene. Volio da se igra, volio je društvo u Tuzli, imao je 4-5 drugova s kojima je konstantno bio. Bilo je tu još djece, ali tih 4-5 dječaka s kojima se non stop družio. Na njemu ništa nisam mogao primijetiti, niti mi je govorio bilo šta. Ja sam potencirao kako mu je, kako se snašao, kako mu je u školi. Ono što bi svaki roditelj s djetetom pričao. Koliko ima, sad kad je krenuo ovdje u školu, koliko ima djece u razredu, koliko je djevojčica, koliko dječaka, kako mu ide učenje, ima li vremena za učenje. Izlazi li napolje, uvijek bi mi govorio idem napolje, igram fudbal. Jedno vrijeme je govorio da ide da trenira rukomet. Sve mi je to sad bajka. Sve mi je to nedorečeno. Mnoge iznešene konstatacije, optužbe. O čemu govorite tačno? Pa govorim recimo posle slučaja, posle nesretnog 14.12. da se nakon 6 mjeseci optužuje škola iz koje je on izašao. Navodno je imao problema, čitali su to svi koji prate portale, koji prate televiziju. Ne mogu da izgovaram te riječi, vjerujte mi. I ne znam zašto je... To je tako teška optužba i sva je drama upravo zbog te informacije, maltretiranje, prozivke, verbalno, to među djecom je, kako je rekao, u svakoj školi ima, u svim generacijama ima. Ali informacija da je, izvinite, moram tako da je ponovim, da je Mahir silovanje napravila svu ovu dramu. Od tog podatka je sve puklo. Šta vi o tome znate i mislite? Ne znam ništa o tome iz ovo što se piše. Samo ima tu nelogičnosti. Kaže se dijete sjedi, ne znam, sat vremena u WC-u. On je i kod mene. Ponese mobitel pa sjedi tamo tipka igra se.
I ja sam u posljednje vrijeme, možda u prošloj godini, na raspustu zabranio, ne nosi i on izađe za 5-6 minuta iz WC-a. Još jedna stvar, ja sam mu pravo gaće stavljao u mašinu. Ja bi morao primijetiti nešto na gaćama. Tako da kontradiktornosti ima, nelogičnosti ima. Sumnjate li u nešto, gospodine Muhamede? Sumnjam u svu ovu priču. U što sumnjate? Pa u svu ovu priču, evo ja sam napravio nekakav koncept ovdje, ne znam. Bolje da pričamo. U priču kako su ga djeca zlostavljala i kako je on zbog toga napravio ovo što je napravio. Ja sam išao u školu, vi ste išli u školu, svi smo išli u školu. Ja sam se tukao s djevojčicama, s dječacima. Po 15 dana sam nosio grebotine od noktiju po svom licu. To se dešava i toga će uvijek biti. U školama, bila ona javna, bila privatna, međunarodna, srednja, toga uvijek ima. Direktan, sumnjate li vi to, da li govorite o tome, da li sumnjate u priču o Alisinu i Dubravku? Sumnjam. Kako sumnjate? Mislite da nije tačna? Mislim da donekle ili uopšte? Ili... To da je bilo možda vršnjačkog nasilja, to vjerujem, to u smislu, u verbalnom smislu. Ali ono što se govori da je bilo, sumnjam. Jednostavno sumnjam. Zašto bi neko rekao da je Mahir silovan, a nije? Pa vjerojatno da odbrani sebe. Od čega? Zašto? Pa dobili su, majka je dobila dijete na staranje. Bila je staratelj. Ona mora odgovarati. Ona mora meni kao ocu odgovarati. Ona će morat položiti račune. Oni su pokušali indirektno da preko njenog brata kao da on meni nešto objasni. Ja sam lijepo rekao, nema on meni šta objašnjavati. Ako neko ima da mi nešto objasni, to je Alisa. Kaže, ona neće da priča. Niste bili s njom u kontaktu? Nisam bio s njom u kontaktu od marta 2014. Djeca koja su, kako bih rekao, preko društvenih mreža i od Mahirove majke i očuha osumnjičena da su silovala Mahira. Znate li vi ko su ta djeca, njihove roditelje, imate li informacije, odnosno da li sumnjate, znači dovodite sve u pitanje ovom izjavom. Ispada sada da ih, kako bih rekao, ako... Ispada sad da sam ja na strani djece i roditelja. I da ih branite. I da ih branim. Ja nikog ne branim ovdje. U današnjem Avazu je izašao članak gdje je neko od njih dvoje izjavio da sam ja kec u rukavu roditelja. Ja, ako sam ičiji kec, ja sam kec Mahiru. Ja želim samo istinu za Mahira. To je istina, samo vi možete i trebate da i naravno istražni organi i to, ali roditelji to trebaju da urade, to je jeste tako. I? Ja se nisam pojavljivao nigdje do sad u medijima, nisam se oglašavao čekajući, bio sam u tužilaštvu, bio sam prvo u policiji, pa u tužilaštvu i nigdje se nisam do sad pojavio javno da govorim. Mada je bilo nekakvih izjava, navodnih mojih izjava. Ali evo kažem vam, ovo je prvi puta da se ja javno oglašavam. Možemo da govorimo još, vi dokle hoćete, vi dotle idite, molim vas. Ako nećete, recite neću to. O toj sumnji u ovu priču. Šta možete da kažete još o tome? Šta je, osim roditeljske odgovornosti koja se po vama na taj način brani? Šta vam je sumnjivo u toj priči? Pa sumnjivo je, evo sad ću vam reći, ovdje pokušat ću, pa vi mene prekinite ako mislite trebate. Znam da vam treba koncentracija i hvala vam što ste došli i znam. Mogu da pretpostavim. Znači, zadnji put sam ga vidio 1.11.2015. godine. Znači, do njegove smrti je prošlo mjesec i 14 dana. Zašto ga tako dugo niste vidjeli? U međuvremenu smo se čuli telefonom svaku večer. Oko 10 sati. Ne garantujem svaku, ali svaku drugu večer, to je sigurno.
pred njegovo spavanje. Od 2. ili 3. 12. nisam mogao uspostaviti kontakt s njim. To je 10-12 dana prije samoubistva. Otprilike. Zvao sam ga, telefon je zvonio, nije se javljao. Kako to objašnjavate? Ne znam. Misterija mi je sve. Evo, dole sam nešto napisao, pa ću vam... Dešavalo se to i prije da se on ne javlja. 3-4 dana. Pa je bilo, ne znam, mama mi uzela telefon za kaznu zbog slabe ocjene, pa je nekad izgovor bio da je nastavnik pokupio telefone u školi i nekad da je zaboravio. Znači, vrlo često se dešavalo da se ne javlja 3-4 dana, ali uvijek je on imao izgovor. Šta je indikativno što ja sumnjam u svu ovu priču? Mahir je trebao donijeti uplatnicu o životnom osiguranju, Merkur osiguranju. I trebalo je uplatiti do 15.12. Ja sam očekivao da će se on pojaviti. Dok smo se čuli, u jednoj prilici je bilo magla, eto kao ne mogu krenuti. Drugi puta, sad, je li prvi puta magla, a drugi puta snijeg, nisam siguran. To su prethodne priče. Pao je onaj snijeg. Govorim o periodu od mjesec i po dana. Pao je snijeg, pa ne može doći. I kad je trebao već doći, kad je obećao, nije se pojavio. I nije se javio ni na telefon da mi obrazloži, da kaže zašto. Uvijek bi do sad donio tu uplatnicu Vi ste plaćali to? U koveti. Ja sam plaćao njemu osiguranje. Jeste plaćali alimentaciju? Jesam. Kad je riječ kod alimentacije. Jeste li plaćali to? Da. Evo. Donijeli ste dokaze? Nisu izvodi, što gospodin navodi, ali ako može kamera zoomirati, evo svaki datum. Okrenite vam prema ovoj. Prema ovoj kameri. Evo ga, ovdje je datum. 5.12. Ne znam, vidjeli se. 11.11. 9.10. 9. mjesec. 8. mjesec. 7. mjesec. 6. mjesec i tako dalje i tako dalje. Mada gospodin kaže da nisam zadnjih mjeseci plaćao alimentaciju. Ko je plaćao njegovo školovanje? Koliko je godišnja? Godišnje školovanje nešto malo ispod 6.000 maraka. Ko je plaćao to? Ja sam to plaćao. Redovno, to se mora plaćati? Da, to morate platiti. Inače, I plaćali sam osiguranje? Da. Kako je on zvao vas, a kako je zvao Dubravka? Mislim, ne znam koliko je to bitno, ali nekako je to nametnuto kao priča. Moram vam prvo reći kako sam ja saznao da se ona udala. Ja? Naš zajednički, moj i njen poznanik mi je prošle godine negdje u aprilu ili martu mjesecu, znači 2015. Rekao, bio sam pozvan na svadbu. Da li mi je rekao nisam htio otići ili nisam mogao. Zatekao me i sad ja gledam u njega blijedo i on kaže meni, ti ne znaš ništa. Rekao, ne znam. Kaže, pa Dubravko je Lisa. I tu smo prekinuli. Vidio je on da je meni neugodno. Kada je to bilo vjenčanje? Sad, nisam... Dobro, možda nije bitno za priču, ali... Mahir je bio u školi... A je li vam Mahir rekao da se... To hoću da kažem. Mahir je tad bio u Sarajevu u školi i nisam htio telefonom ništa da ga pitam. Čekao sam jednostavno da dođe, da se malo opusti pa da mogu s njim razgovarati, pričati. I došao i taj trenutak kad se on pojavio, prvom prilikom, ušli smo u kuću i ono priča šta ima, šta nema, tako dalje. Nakon 15-20 minuta ja od znatiželje, što mi nije rekao, pitam njega, Mahir, je li istina da se mama udala? On meni kaže, jest. Ja sad njega pitam, Mahi, zvao sam ga tako, pa što mi ne kaže? Što mi nisi rekao? On samo ovako ramenio.
Pitam ga, je li ti neko zabranio? Kaže, pa nije. Je li ti mama zabranila? Pa nije. I sad, normalno, ko otac, zanima me kakva je situacija u kući, kakav je odnos Mahirov sa novim čovjekom u kući. Ja prije toga pitam, pa kad je to bilo? Pa kaže, bilo prošle godine, kaže, nekad. Pa kad? Pa kaže, ne znam, nekad u ljeto. Pa gdje je bilo? Kaže, ovdje u Dramaru. Pa jesi ti bio tu? Jesam. Ali ja, kaže, nisam bio tu, otišao sam s jednim drugom. Nije kao dugo bio, otišao je s jednim drugom da se igra. I sad ja pitam njega, ko je sve bio? Pa bili su, kaže, bili su neki ljudi iz Sarajeva, bilo je odavde u svijetu. Pa ko je bio? Jel ti bio djed? Kaže, jest. Jel ti bio ovaj? Jest. Jel ti bio ovaj? Ne znam. Jel bio ovaj? Nije. I tako. Koga sam ja znao nabrojati. Šta je indikativno tu, zašto je Mahir to krio od mene, da ću ja posle ovog slučaja Mahirovog saznat da je gospodin živio od samog početka, augusta, ne znam, 2013. No, pa on i govori da su 2 godine zajedno. S njima zajedno. Zašto se došlo svadba održati u Tuzli? To je blizu vas, na vašeg stana. To je vazdušnom linijom nekih 200 metara. Gospodine Mohamede, gospođa Alisa, vaša bivša supruga, govori o ovome, neke podatke je iznosila u medijima i u pismima. Ko je ona po vama? Vrlo delikatno pitanje. Ne znam šta bi vam odgovorio na to pitanje. Posle 15 godina života i 16 godina poznanstva s njom, ne znam. Ne znate, ne poznajete? Ne znam ko je ta osoba. Ona dok je bila u Tuzli je bila pobožna, sad se okrenula protiv Boga. To je njen izbor, ali znam, ima i seđada, ima tespih, ima seđada na koju je klanjala. Tako da vam na to pitanje ne mogu odgovoriti ko je. Da ne insistiram više za pitanjima o njoj, mislim, ne insistiram, rekao sam da prihvaćate. Imate neku zamjerku na nju kao majku? Imam. Nije vodila računa o djetetu. Ganjala je karijeru. Ganjala je školu. Njoj su najpreče bile knjige. Da nauči, da čita. Sve ostalo je bilo po strani, zapostavljeno. Sad imamo nekoliko kakve situacija, ispričali smo sada. Dakle, sumnjate u njihovu priču, na neki način nju okrivljujete kao osobu koja je bila odgovorna za to dijete i ne sumnjate u djecu iz međunarodne škole da su to uradila Mahiru. To su kada bi se to poredilo... Ja ne vjerujem u to. A ako je i bilo vršnjačkog nasilja, rekao sam već, to je na verbalnom nivou i gurkanje, koškanje što ima u svakoj školi. Ovo što se piše to i što se izjavljuje u svim medijima, i na televiziji i štampanim medijima, takve vulgarnosti ne bi jedna majka iznijela o svom djetetu. To zna se gdje treba govoriti o tim stvarima. To je tužilaštvo i oni rješavaju. Ja sam čutao sve dosta dok me nisu prozvali zbog ove alimentacije i zbog ovoga keca. Ja ako imam keca u rukavu, taj kec je samo za Mahira i za istinu. Nije ni za koga drugog. A šutjeli ste, kažete, čekajući da tužilaštvo završi svoj posao? Ja sve što znam i sve što imam i sve ovo što govorimo nas dvojica, ja sam to tužilaštvo prenio. I ove sumnje? I sumnje. Je li vam dolazila policija, istražitelji, bilo ko, uniforma? Jeste. 5. dan nakon dženaze policija mi je došla na vrata. Samo što sam ušao u kuću s posla, vratio se.
Oni su čekali i kad su vidjeli upaljeno svjetlo, odmah su potrčali, a živim na prvom spratu. Upalio sam svjetlo, krenuo prema plakaru, izlaznim vratima, skinijem jaknu i zvono je u tom trenutku. Nisam ni uspio skinuti jaknu, otvorio sam vrata. I ja sam očekivao da su to ljudi došli oni kažu po nalogu, ok. Ja očekujem povodom Mahirovog slučaja. Izvolite, Bujrum, sjeli su ljudi, 2 policajca i sad počinju priču. Kaže, mi smo eto dobili prijavu da ste vi prijetili, gospodin Lovrenović je prijavio da ste vi prijetili njegovoj supruzi. Ja sam samo blijedo gledao u njih. Zašto bi prijetio? Jeste li uopšte imali kontakt s njom? Ne. Nikakav kontakt. Da bude apsurd veći, gospodin je prijavio policiju u Živinice. A vrlo dobro zna gdje ja živim. Ako je htio prijaviti, ako sumnja nešto, mogu je prijaviti u Sarajevu, mogu je prijaviti u Tuzli. Zašto u Živinice? Nije mi jasno. I tako ljudi su sjeli, popričali. Imate li oružje, legalno, nelegalno? Nemam, evo, izvolite, tek sam ušao, pretresti, ma neću. Gospodine Muhamede, ako uzmemo za pretpostavku da je vaša sumnja tačna, recimo da Mahir nije silovan, zvuči nevjerovatno, zvuči nemoguće, možda zvuči monstruozno, da neko izmisli da je dijete silovano, pogotovo da to radi majka i očuh, ako dijete nije silovano. Ali ako je dijete silovano, oni to iznose u javnost, onda je to samo šokantno. Senade, ovo je meni svojevrstan marketing. Ovim ne znam šta hoće, ali ovo meni je sve farsa i ovo je sve ove izjave samo da bi sebe odbranili, da bi sebe zaštitili. Još jednom, od čega? Ako je to tako? Pa moraju odgovarati. Starateljstvo im je dodijeljeno. A još će odgovarati ako se ovi navodi njihovi utvrde neistiniti. To da, ali sad nisam istražitelj, ne znam kako takvi postupci idu u policiji, u tužilaštvu, ali da oprosti remetli Mahir, ali dijete je bilo kao povučeno, ima neke svoje razloge, neke svoje strahove, ima neku svoju tajnu, očigledno imao, i dijete se ubilo. Ne znam sada šta bi tu mogla da bude odgovornost roditelja i staratelja. Pa evo reću vam šta sam ja. Meni su recimo Mahira dovezli, poslali su ga u limenom aluminijskom sanduku. Preko njenog brata su samo javili kad će doći, jer je on održavao vezu s njima. I u jednoj vreći koja je bila u tom limenom sanduku, odnosno nije to vreća bila, to je bila više komad folije koji nije ni zatvoren. Ja sam ga sačekao taj dan kad su ga dovezli. Milovao sam ga po kosi, po tijelu mu je bilo još svjetlo crvenih kapljica, miješano voda i krv. Sutradan, na dan dženaze, okupali su ga kako ide vjerski, umotali i ja sam mu skinuo, bio je navučen bijela ćefini, kako se zove tačno, ne znam, bijelo platno preko lica, mislim i ovda. Ja sam to sklonio. Mahir je imao ispod desne obrve modricu dužine 2 cm. Imao je tačke podlivene krvi, krv podlivena ispod kože, na jagodičnoj kosti. Ono što se ja mogu zaključiti nije od pada. Ono je od udarca. To me sad navodi na razmišljanje zašto dijete nije bilo u školi od ponedjeljka do petak, pa sljedeći ponedjeljak. No, čitavu sedmicu prije samoubistva nije išao u školu. Čitavu sedmicu dijete nije bilo u školu. To je škola Aleksa Šantić. Jeste. Je li vas neko zvao iz te škole? Mene nije. Vjerovatno nije im niko ni dao moj broj. Ali
u policiji su mi rekli da su zvali mamu njegovu i da se nije javila. Da je obavijestio da dijete ne dolazi u školu? Da obavijestio da ne dolazi da vide šta je s djetetom, je li bolesno. Za razliku, recimo, od ovamo u školi, ako u Tuzli, govorim u Tuzli u školi, a vjerujem i ovdje, ako je snijeg pao, pa djetete nema sat vremena u školi, oni odmah zovu da vide je li dijete bolesno ili mogu doći zbog snijega. Znači, u svakom slučaju zovu. Zašto mislite da ta modrica neku sumnju izražavate? Zašto, pa recite koju, ali zašto ne mislite da to nije ipak od pada, to je ipak visina? Zato što tako je modrica izgledala da ne može biti od pada. Ja zamišljam kako je on i gledao sam na portalima sliku gdje on leži, kako je pokriven, kako mu je izvrnuta noga. Ono što sam ja vidio, ležao je na leđima. Nije mogu pad prouzrokovati. Ako je udario tim dijelom glavi, onda bi je smrsko. Bio bi taj dio smrska. Ovo je stara modrica. Ta modrica me navodi da on jednostavno, onakav kakav je bio povučen, nije smio otići u školu, nije znao to objasniti. Zašto niko ne pominje školu Aleksa Šantića? Jel samo zato što je javna? Zašto niko nije bio uporan pa zvao ako nema djeteta 5 dana u školu? Možda je dijete ukradeno, kidnapovano. Zašto neko nije sljedeću sedmicu, ponedjeljak ga nema u školu? Zašto neko iz škole, pedagog, direktor, razni starješina, nastavnik? Zašto nije niko otišao na vrata? Možda bi Mahir bio živ. Jeste li nakon njegovog samoubistva, da vas neko kontaktirao iz Sarajeva, koga poznaje, iz komšiluka gdje je živio? Ne. Niko? Ne. Pošto znamo kako je to sa koncentracijom, a imate taj papir gdje ste pripremili, šta mislite, šta je bitno s tog papira koji ste pripremili da kažete? Pa bitno je recimo ovo da je njegova mama dolazila u periodu, da li prvi do 14.12., da li možda prije koji dan od prvog, dolazila u Tuzlu nekome na rođendan. Pitam se zašto ga nije povela. I onda odgovaram sam sebi zbog te modrice, vidjet ću ja modricu. Na pitanje njene prijateljice, dobre prijateljice, zašto nije povela Mahira? Jer ona ima sina vršnjaka Mahirova. Mahir je bio stariji 4 mjeseca od njega. Ona je njoj odgovorila, šta će on ovdje? Pa kako kaže šta će, nek se igra sa mojim djetetom, sinom. Ona je odgovorila kao nema on šta pričati s njim. Da li vi to izražavate sumnju da je te modrice to? Šta hoćete da kažete? Hoću da kažem da je dijete fizički zlostavljano. Od koga? Ne znam. Može biti u školi, može biti na ulici, može biti u nekom svom društvu, može biti u porodici. To ne znam. I da zbog toga, ako nije išao u školu zbog modrice, onda nije u školi. Onda nije u školi. A gdje je? Onda je moguće u kući. U kući gdje živi. A ste li viđali te modrice prije ili on nikad govori išta oko toga? Ne. Modrice nisam viđao. I dvoje su kazali, Dubravko je rekao u emisiji ovdje da je bilo tih modrica često iz škole. A pazite, Senade, evo, svaki roditelj da mu dijete dođe iz škole sa modricom, istog trena bi otišao s njim u školu. Pa reakcija normalna, da. Ako dijete kaže, kao što oni objašnjavaju, neka ja ću to srediti, pa dijete dolazi drugi, treći, peti dan sa modricama, šta je to, je li to nebriga ili šta bi trebalo uraditi? Je li treba otići direktoru, nastavniku, u školu, negdje, da se vidi, tako bi svaki razuman čovjek uradio. A ne nakon 6 mjeseci
Oni svaljuju krivicu da je dijete zlostavljano u školu. Pazite, posle 6 mjeseci, dijete je to ljeto provelo sa mnom, bilo kod mene. Da, i? Išao je u par navrata na jezera u Tuzli. Ponio je kupač i gaće odavde iz Sarajeva. Nisam ja vidio modrice na njim. Dolazio je svake godine je dolazio raspuste ljetne i provodio sam. I zimske i ljetne i vjerske praznike i državne praznike i tako dalje. Vi znate da je javnost vrlo podijeljena kog slučaja i vrlo je emotivna i vrlo oštro i reaguju preko društvenih mreža i preko portala. O tome se, nažalost, o vašem sinu svi pričaju. To je nekako priča koja dugo traje. To je, njemu to ništa ne pomaže, ni vama, ali možda da pomogne da spriječimo to. To je jedina korist svega toga. Ali da bi ljudi se, vidi me kako se, pa to je logično, kako se opredeljuju. Dakle, koje vas ne znaju, pa vas večeras tek upoznaju, ali suštinski traže kome više da vjeruju. Kako da vam, recimo, ti ljudi vjeruju, a da ne pomisle da vi sada sumnjate u Alisiju i u Dubravka, ne sumnjate u školu, a da nemate za cilj da joj se, kako bi rekao, nakon razvoda i zbog nečega, zbog gubitka sina, osvetite. Meni satisfakcija nikakva nije, Senade, ako neko bude optužen. Meni je satisfakcija samo istina. Samo da znam zašto je to Mahir uradio. Ona u prvom pismu obraćanja javnosti svom kaže u smislu Mahir je to svojevoljno napravio. Ok, svojevoljno. Ali ga je neko dobrano pogurao u tome. Ne mislim fizički. Psihički ga je neko pogurao. Može to biti sa više strana. Može to biti zbog više situacija u kojima on bio vaš razvod i to. Kada ste vi razveli? Koliko je prošlo od vašeg razvoda do Mahirovog ubistva, samoubistva? Pune 4 godine. 14.12. 2011. Mahir je to uradio 14.12.2015. To je isti datum? Isti datum. Istog datuma kada je Mahir, kada ste se vi razveli, Mahir se ubio tog dana. Presuda o razvodu braka 14.12.2011. Da. Kobni dan za Mahira i za mene 14.12.2015. To može da bude koincidencija ili smišljeno. S Mahirove strane. Nešto kao poruka. Šta je on zapalio u rancu? Znate li šta je vam rekao? Šta je u tom rancu? Mislim, pazite, tu niko ne analizira, mislim, ali je, eto, u smislu neke, da li je to poruka da učenik, jedno tako divno dijete, i dobro ako za njega kaže da je bio jednostavan, jedinstven, vi kažete kakav je bio, pa čak se na slici kada se vidi takvo dijete, onako, melek, vidi se. Ne znam ali ne zapali, znači pametnica je bio, da zapali knjigi, paljenje knjiga mora imati neku poruku. Je li samo knjige zapalio? Ok. Nije. Zapalio je slike, fotografije. Koje fotografije? Čije? To ne znam. To je iznio iz kuće, to je pripremio i zapalio. Zašto, recimo, nema to u javnosti? Koja je poruka to? Paljenje fotografije. Koja je poruka ovaj datum na koji je Mahir to učinio? Kome i koja je to? Kakva je to poruka? Zašto je to uradio 14.12.? A sad ne znam da li da vas pitam to. To je nešto što je kao... Mislim, informacija je, ali eto, znamo za nju. Da li je tačno da se na dženazi pojavio neko koji je vama dao nešto što bi moglo da bude kao dnevnik, je li tako? I to dnevnik nekog djeteta sa molbom da taj dnevnik bude
ukopan sa Mahirom. Sa Mahirom. Jeste, pojavio se čovjek ovako otprilike u 40. godinama i prvo je pitao tamo hođe, okolo, ne znam, pa je onda došao do mene i pita i kaže meni, ja sam otac dječaka, tog rekao je ime, mogu li ovo staviti, zamolio me, taj kao njegov sin, ovo su Mahirove njegove tajne, mogu ovo staviti u mezar. Ja sam uzeo to je paket u obliku knjige, je li knjiga, šta je, ne znam. Poruka je kao sve tajne u grob odnijeti. Kakva je poruka, šta je, ne znam. Znate li čiji je to otac, kojeg dječaka? Ne znam, jel trebam imenovati dijete? Pitam vas, znate li vi? Ja ne znam, ja sad ne znam. Ispostavilo se da to nije otac tog dječaka. Taj koji se predstavio da je otac tog dječaka... Kao otac dječaka nije otac dječaka za kojega je govorio. Već je on ko? Ne znam. Nek to tužilaštvo istraži. Pojavio se čovjek koji je donio dnevnik i rekao ja sam otac dječaka koji je bio blizak sa Mahirom. Jeste. Ovo je dnevnik u kojem su njihove tajne i možete li ovaj dnevnik sahraniti sa Mahirom? I onda vi utvrdite da taj čovjek nije otac tog dječaka. Pa čiji je dnevnik onda? Misterija. Jeste to vi sve što ste nama, jeste sve ispričali istražnim organima? Jesam. Kakve su bile njihove reakcije? Kako ide to u istrage? U interesu istrage se neke stvari ne smiju, neke možda i mogu kao opisi, kao dojmovi. Ja nisam imao iskustva s policijom nikakvog, ali sam nakon davanja izjava u tužilaštvu ovdje u Sarajevu, misleći da ću dobiti zapisnik, meni kažu ne možete vi dobiti zapisnik. Tako neka pitanja koja sam ja postavio nisu mi htjeli odgovoriti, jednostavno u cilju istrage. Pitao sam recimo za telefon njegov. Šta je s njegovim telefonom? Je li nađen? Je li vještačen? S kim je dijete razgovaralo u posljednjih tih 10 dana? Mene zanima 10 dana tih ili mjesec i po od kako ja nisam vidio. S kim je razgovarao? Je li dobijao kakve poruke? Je li kontaktirao sa majkom, sa školom, sa drugovima? Taj telefon nije isto misterija. Znate li da li je pronađen telefon? Ne. Dobro, to može u listi. Do danas ne znam. Rekao sam ja u tužilaštvu, a i on to znaju, ne treba ja njima govoriti da se to može u BH Telekomu vrlo jednostavno naći. Može se, čak telefon je LG G2, čini mi se da se tako zvao telefon. Prije 2 godine sam ga ja kupio, uzeo ga na kredit, zato što sam ja na pretplati i mislim da sam ga otplatio zadnju ratu u 11. mjesecu 2015. Telefon se može locirati. Je li on bačen u Miljacku, je li on bačen u Jelu, je li on gdje god je. Dobro, se može naknadno utvrditi u Telekomu, to je lako poruke, telefonski poziv i tako dalje. Da li, ovo je možda bolno pitanje za vas, svako je bolno, ali ovo, da li je ekshumacija Mahirovog tijela može da nešto u istrazi riješi? Znači, možda ponovna obdukcija, koliko to već može da se uradi. Ne znam, to Senat... Ili u smislu tog... Vi ste taj dnevnik tu stavili? Stavio sam. Dole. Jeste li vi tražili to ikada? Niste ponovo da se potkopavanje? Ne. Da li biste tražili ponovo? Ne znam, to bi trebalo odlučiti tužilaštvo. I ako oni misle i ako smatraju da treba, nek urade. Ja ne bi možda da remetim njegov mir. Ja svaki dan odem na mezar, svaki dan sam gore. Ne mogu da vjerujem da ga nema.
gospodine Muhamede, ne želim, ne smijem, neću da vas navodim ni nešto, ali nekako ponekad čovjek prije emisije pretpostavi kuda bi mogla da ode priča. Nekako mi s vaše strane to zela nekako. Meni je svašta, Senade, nelogično. Nelogično mi je, kad sam ja pitao njega, razgovarao o toj svadbi, pitam ga sad, normalno, to me zanimalo. Mislim da bi svakog oca zanimalo. Kako ga oslovljavaš? Kakvi su vam odnosi? Kaže, dobri. Kako ga oslovljavaš? Kaže, Dubravko. Da ja poslije svega sad ovoga čujem da je on njega zvao oca. Znajući Mahira, on je morao biti primoran na to. Da ga zove tata? Da. Ako ga je zvao, onda je po vašem bio primoran? 100%. Zašto bi nekog primoravao da ga zove? To je ipak prisila. Ne znam. Prisila. Ne znam. Zašto bi dijete meni mnoge stvari prečutalo? Zašto bi mi krio tu svadbu? Svadba, okej. Zašto je tajio da su živjeli od 2013. Znači, ako je svadba bila 2014. A ja saznam 2015. od nekog trećeg, zašto bi mi tajio? I tad mi nije rekao da je ovaj gospodin s njima od samog početka. Zašto? Bez obzira na vaše priče, dakle, imamo ovo, da Alisa i Dubravko govore da je on njima tajio šta mu se dešava u školi, a vi govorite da je on vama tajio šta se dešava u njegovoj, uslovno rečeno, novoj porodici. Ali obje priče, kada uzmemo, Mahir je tajio svima. Ali nije im tajio ako kažu da je dolazio s modricama. To nisu tajne. To ne može biti tajna. To se ne može sakriti. Tajna je što nije dolazio meni mjesec i pol dana sa modricom. To je tajna. To je sakriveno. Tajna je što nije išao u ovu školu. Aleksa Šantić. Zašto nije? Nije znao objasniti tu modricu. Mnogo nejasnoća ima u njihovim izjavama. Kontradiktornosti. Ne mogu sad da se sjetim. Sad ste me i vi malo poremetili. Ja sam mislio ovo iščitati, da kažem šta sam spremio, pa da vi mene pitate. Slobodno, smirite se za kraj, izvolite slobodno. I dobro. Ali neke stvari smo već rekli. Dobro. A šta je za kraj? Šta treba reći za kraj? Ostavljam tužilaštvu da razmotri sve činjenice koje sam njima stavio i da odrade, nadam se da će odraditi svoj posao kako valja. Pada mi na pamet, evo ovdje sam zapisao, otkad je Mahir patio, da li je patio od 14.12.2011. ili od avgusta 2013. Šta je radio zadnjih 8 dana života? Šta mu se motalo po glavi? Gdje je provodio vrijeme kad je trebao biti u školu? Šta je razmišljao tog jutra? 14.12. On je imao samo 14 godina, 4 mjeseca, 18 dana. Da dođete, da vidite, on je bio inteligentan, ali je bio dijete. Da dođete u njegovu sobu kod mene u Tuzlu, da vidite s čim se on igrao i kakve su mu igračke. To baš dječije. Nek se istraži i treba istražiti vršnjačko nasilje. Ali mislim da to nije razlog ovog čina što je Mahir napravio i ovo što oni ove vulgarnosti iznosi. Pa vi vidite
Prošle godine smo imali u Parizu eksploziju, 130 ljudi poginulo. Jeste li gdje vidjeli jedno tijelo? Gdje je novinarstvo? Imali cenzure ikakve? Imali svijesti u ljudima? Imali njegova majka svijesti da iznosi takve stvari? Je li to? Tužilaštvo, kako se kaže, istina, to je najvažnije i najbitnije. Zašto je on meni pričutao da... Ja sam ga pitao, kako ga ti zoveš, kaže Dubravko. Kasni otac. Ne ide mi u glavu nikako. I mnoga djeca ne bi zvala nikoga drugog oca. To je sigurno. Koliko vi Mahira poznajete, ne bi ga zvao? Ne bi sigurno. Bio je posebno dijete. Nije volio svakako društvo. Nije se volio sa svakom djecom i ne igrati. Ako su djeca problematična, ako su sklona, ne znam, rušenju. Birao društvo. Uglavnom je birao društvo. Na koga je više ličio, na vas ili na Alisu? Karakterom, ponašanjem, interesovanjima? Po temperamentu je ličio na mene, jer Alisa je temperament, žestoka, reaguje žestoko ima jake reakcije. Ishitrene, nepromišljene. Nisam, malo pre sam počeo da pričam, nije bitno, nisam ti dosta navodim previše, ali recimo vidim da ne želite da toliko o njoj pričate. Jer to iz nekih razloga. Ma nemam šta o njoj pričat. Naš život se završio, zajednički život se završio kako se završio. Otišla je svojim putem i to je to. Hvala vam, gospodine Muhamede. Znam da je teško. Meni je teško. Ne znam, jesam li nešto propustio bitno što bi možda eventualno javnost zanimalo. Ne znam, ni ja sam to neki milion pitanja pripremio, ali kažem, ajde da pričam. Kažem vam, indikativno mi je, sve mi je to samo tih 15 dana što nije dolazio. I ta modrica i to što se nije javljao. Ono što sam ja planirao, sve ste odgovorili. Dakle, ona je kako je vas oslovljavao, kako Dubravka, da li vam je govorio o njihovom braku, šta je vam, da li vam nešto sumnjivo u tome, te modrice na licu, alimentacija, plaćanje, evo čujemo i za osiguranje, školovanje, školarina, koliko dugo ste niste čuli, vidjeli, telefon na koji se nije javljao. Jeste li ga posebno tražili, jeste ti 10 dana, jeste, preko nekoga drugoga? Ne, nisam, nego sam pokušavao svaki dan 3-4 puta ga prozvati. Interesantno da je telefon zvonio, a on se nije javljao. Hvala vam. Molim. Na istražnim organima da to urade i završe i pravo ste. Samo neka bude istina, pa kakvo god da bude. Samo da znamo. Ostajete s nama. Poštovani gledalci, 2 priloga emičujemo jedan za drugim. Samir Avdić, ključni glavni svjedok srbijanskog tužilaštva protiv Nasera Orića, dao je ekskluzivni intervju za Face. Vidjeli ste to. A prije toga objavili smo ekskluzivno njegov telefonski razgovor sa Naserom. Nakon tog intervjua je krenula lavina. Prvo su oba tužilaštva srbijansko i bosansko-hercegovačko odustali od Samira kao svjedoka. Ovih dana haški tužilac Bramerc je imao sastanak sa majkama Srebrenice. Vrlo tajnovit sastanak. Šta je u kesi? Ono što sam htio pokazati. Pokaži. Mahirove prve cipelice koje čuvam i njegovi mliječni zubći. Čuvao sam u zubći. Evo ih.
Ganjala je karijeru. Ganjala je školu. Njoj su najpreče bile knjige. Da nauči, da čita. Sve ostalo je bilo po strani, zapostavljeno. Sad imamo nekoliko kakve situacija, ispričali smo sada. Dakle, sumnjate u njihovu priču, na neki način nju okrivljujete kao osobu koja je bila odgovorna za to dijete i ne sumnjate u djecu iz međunarodne škole da su to uradila Mahiru. To su kada se to pored onako ja ne vjerujem u to. A ako je i bilo vršnjačkog nasilja, rekao sam već, to je na verbalnom nivou i gurkanje, koškanje što ima u svakoj školi. Ovo što se piše to i što se izjavljuje u svim medijima, i na televiziji i štampanim medijima, takve vulgarnosti ne bi jedna majka iznijela o svom djetetu. To zna se gdje treba govoriti o tim stvarima. To je tužilaštvo i oni rješavaju. Ja sam čutao sve dosta dok me nisu prozvali zbog ove alimentacije i zbog ovoga keca. Ja ako imam keca u rukavu, taj kec je samo za Mahira i za istinu. Nije ni za koga drugog. A šutjeli ste, kažete, čekajući da tužilaštvo završi svoj posao? Ja sve što znam i sve što imam i sve ovo što govorimo nas dvojica, ja sam to tužilaštvu prenio. I ove sumnje? I sumnje. Je li vam dolazila policija, istražitelji, bilo ko, uniforma? Jeste. 5. dan nakon dženaze policija mi je došla na vrata. Samo što sam ušao u kuću s posla, vratio se. Oni su čekali i kad su vidjeli upaljeno svjetlo, odmah su potrčali, a živim na 1. spratu. Upalio sam svjetlo, krenuo prema plakaru, izlaznim vratima, da skinem jaknu i zvone u tom trenutku. Nisam ni uspio skinuti jaknu, otvorio sam vrata. I ja sam očekivao da su to ljudi došli oni kažu po nalogu, ok. Ja očekujem povodom Mahirovog slučaja. Izvolite, bujrum, sjeli su ljudi, 2 policajca. I sad počinju priču. Kaže, mi smo eto dobili prijavu da ste vi prijetili, gospodin Lovrenović je prijavio da ste vi prijetili njegovoj supruzi. Ja sam samo blijedo gledao u njih. Zašto bi prijetio? Jeste li uopšte imali kontakt s njom? Ne. Nikakav kontakt. Da bude apsurd veći, gospodin je prijavio policiju u Živince. A vrlo dobro zna gdje ja živim. Ako je htio prijaviti, ako sumnja nešto, mogu je prijaviti u Sarajevu, mogu je prijaviti u Tuzli. Zašto u Živince? Nije mi jasno. I tako ljudi su sjeli, popričali. Imate li oružje, legalno, nelegalno? Nemam, evo, izvolite, tek sam ušao pretresti, ma neću. Gospodine Muhamede, ako uzmemo za pretpostavku da je vaša sumnja tačna, recimo da Mahir nije silovan. Zvuči nevjerovatno, zvuči nemoguće, može da zvuči monstruozno, da neko izmisli da je dijete silovano, pogotovo da to radi majka i očuh, ako dijete nije silovano. Ali ako je dijete silovano, oni to iznose u javnost, onda je to samo šokantno. Senade, ovo je meni svojevrstan marketing. Ovim ne znam šta hoće, ali ovo meni je sve farsa i ovo je sve ove izjave samo da bi sebe odbranili, da bi sebe zaštitili. Još jednom, od čega? Ako je to tako? Pa moraju odgovarati. Starateljstvo im je dodijeljeno. A još će odgovarati ako se ovi navodi njihovi utvrde neistiniti. To da, ali sad nisam istražitelj, ne znam kako takvi postupci idu u policiji, u tužilaštvu, ali da oprosti remetli Mahir, ali dijete je bilo kao povučeno, ima neke svoje razloge, neke svoje strahove, ima neku svoju tajnu, očigledno imao, i dijete se ubilo. Ne znam
sada šta bi tu mogla da bude odgovornost roditelja i staratelja? Pa evo reći ću vam šta sam ja. Meni su recimo Mahira dovezli, poslali su ga u limenom aluminijskom sanduku. Preko njenog brata su samo javili kad će doći, jer je on održavao vezu s njima. I u jednoj vreći koja je bila u tom limenom sanduku, odnosno nije to vreća bila, to je bila više komad folije koji nije ni zatvoren. Ja sam ga sačekao taj dan kad su ga dovezli. Milovao sam ga po kosi, po tijelu mu je bilo još svjetlo-crvenih kapljica, miješano voda i krv. Sutradan, na dan dženaze, okupali su ga kako ide vjerski, umotali i ja sam mu skinuo, bio je navučen bijela ćefini, kako se zove tačno, ne znam, bijelo platno preko lica, mislim i ovda. Ja sam to sklonio. Mahir je imao ispod desne obrve modricu dužine 2 cm. Imao je tačke podlivene krvi, krv podlivena ispod kože, na jagodičnoj kosti. Ono što se ja mogu zaključiti, nije od pada. Ono je od udarca. To me sad navodi na razmišljanje zašto dijete nije bilo u školi od ponedjeljka do petak, pa sljedeći ponedjeljak. No, čitavu sedmicu prije samoubistva nije išao u školu. Čitavu sedmicu dijete nije bilo u školu. To je škola Aleksa Šantić? Jeste. Je li vas neko zvao iz te škole? Mene nije. Vjerovatno nije im niko ni dao moj broj. Ali u policiji su mi rekli da su zvali mamu njegovu i da se nije javila. Da je obavijestio da dijete ne dolazi u školu? Da obavijestio da ne dolazi, da vide šta je s djetetom, je li bolesno. Za razliku, recimo, ovamo u školi, ako u Tuzli, govorim u Tuzli u školi, a vjerujem i ovdje, ako je snijeg pao, pa djetete nema sat vremena u školi, oni odmah zovu da vide je li dijete bolesno ili mogu doći zbog snijega. Znači, u svakom slučaju zovu. Zašto mislite da ta modrica neku sumnju izražavate? Zašto, pa recite koju, ali zašto ne mislite da to nije ipak od pada, to je ipak visina? Zato što tako je modrica izgledala da ne može biti od pada. Ja zamišljam kako je on i gledao sam na portalima sliku gdje on leži, kako je pokriven, kako mu je izvrnuta noga. Ono što sam ja vidio, ležao je na leđima. Nije mogu pad prouzrokovati. Ako je udario tim dijelom glavi, onda bi je smrsko. Bio bi taj dio smrska. Ovo je stara modrica. Ta modrica me navodi da on jednostavno, onakav kakav je bio povučen, nije smio otići u školu, nije znao to objasniti. Zašto niko ne pominje školu Aleksa Šantić? Jel samo zato što je javna? Zašto niko nije bio uporan pa zvao ako nema djeteta 5 dana u školu? Možda je dijete ukradeno, kidnapovano. Uživo, poštovani gledalci, nažalost, tako moram da kažem, ekskluzivno, prvi javni, uopšte medijski, televizijski nastup oca rahmetli Mahira Rakovca. S nama je u studiju gospodin Muhamed Rakovac. Dobro večer, Muhamed. Dobro večer. Baš oslagao su mi da vam je zdrava glava. Hvala. Kakav je bio vaš odnos sa Mahirom? Kakav je bio Mahir? Mahir je bio dječak za poželjeti. Omiljen u svom društvu, u društvu u kojem se kretao, bar u Tuzli. U Sarajevu ne znam šta se dešavalo. Obzirom da mu niko nije došao od dječaka na dženazu, ne znam da li je dijete uopšte izlazilo van. Odnos vas dvojice, vi ste niste nakon razvoda sa njegovom majkom, niste ponovo
oženili? Ne, nisam. Zašto nisam? Možda da više nekom... Nisam iz razloga što je Mahir dolazio kod mene često, nekad sedmično, nekad u 15 dana. I čuo sam x priča kako kad dođe treća osoba da djeca ne budu ono što su djeca sa svojim roditeljima. Odnosno, čekao sam jednostavno da Mahir dođe u nekakve zrelije godine, možda 18 godina, 20, da mu mogu objasniti, lakše objasniti, da i meni neko treba da moram biti s nekim. To su jedini razlog. To znači, u stvari, jedini razlog je Mahir, niste se... Jedini razlog je on. Ja sam zbog njega živio. On je vas sin jedinac, vi nemate... Ne, nema više djece. Kako je išla ta komunikacija kad dođe kod vas u Tuzlu? Šta je vam pričao i šta? Jeste li šta vi primijetili? Da li se promijenio nakon što je došao u Sarajevo, pa ste to primijetili kada se vratili u Tuzlu? On kad dođe kod mene, pustio sam ga, jednostavno, provodio je zimske raspuste, ljetne praznike je provodio kod mene. Volio da se igra, volio je društvo u Tuzli, imao je 4-5 drugova s kojima je konstantno bio. Bilo je tu još djece, ali tih 4-5 dječaka s kojima se non stop družio. Na njemu ništa nisam mogao primijetiti, niti mi je govorio bilo šta. Ja sam potencirao kako mu je, kako se snašao, kako mu je u školi. Ono što bi svaki roditelj s djetetom pričao. Koliko ima, sad kad je krenuo ovdje u školu, koliko ima djece u razredu, koliko je djevojčica, koliko dječaka, kako mu ide učenje, ima li vremena za učenje. Izlazi li napolje, uvijek bi mi govorio idem napolje, igram fudbal. Jedno vrijeme je govorio da ide da trenira rukomet. Sve mi je to sad bajka. Sve mi je to nedorečeno. Mnoge iznešene konstatacije, optužbe. O čemu govorite tačno? Pa govorim recimo posle slučaja, posle nesretnog 14.12. da se nakon 6 mjeseci optužuje škola iz koje je on izašao. Navodno je imao problema, čitali su to svi koji prate portale, koji prate televiziju. Ne mogu da izgovaram te riječi, vjerujte mi. I ne znam zašto je... To je tako teška optužba i sva je drama upravo zbog te informacije, maltretiranje, prozivke, verbalno to među djecom je, kako je rekao, u svakoj školi ima, u svim generacijama ima. Ali informacija da je, izvinite, moram tako da je ponovim, da je Mahir silovanje napravila svu ovu dramu. Od tog podatka je sve puklo. Šta vi o tome znate i mislite? Ne znam ništa o tome iz ovo što se piše. Samo ima tu nelogičnosti. Kaže se dijete sjedi, ne znam, sat vremena u WC-u. On je i kod mene. Ponese mobitel pa sjedi tamo tipka igra se. I ja sam u posljednje vrijeme, možda u prošloj godini na raspustu zabranio, ne nosi i on izađe za 5-6 minuta iz WC-a. Još jedna stvar, ja sam mu pravo gaće stavljao u mašinu. Ja bi morao primijetiti nešto na gaćama. Tako da kontradiktornosti ima, nelogičnosti ima. Sumnjate li u nešto, gospodine Muhamede? Sumnjam u svu ovu priču. U što sumnjate? Pa u svu ovu priču, evo ja sam napravio nekakav koncept ovdje, ne znam... Bolje da pričamo. U priču kako su ga djeca zlostavljala i kako je on zbog toga napravio ovo što je napravio. Ja sam išao u školu, vi ste išli u školu, svi smo išli u školu. Ja sam se tukao s djevojčicama, s dječacima. Po 15 dana sam nosio grebotine od noktiju po svom licu. To se dešava i toga će uvijek biti.
u školama, bila ona javna, bila privatna, međunarodna, srednja, toga uvijek ima. Direktan, sumnjate li vi to, da li govorite o tome, da li sumnjate u priču Alisinu i Dubravku? Sumnjam. Kako sumnjate? Mislite da nije tačna? Mislim da nije. Donekle ili uopšte? Ili... To da je bilo možda vršnjačkog nasilja, to vjerujem, to u smislu, u verbalnom smislu. Ali ono što se govori da je bilo, sumnjam. Jednostavno sumnjam. Zašto bi neko rekao da je Mahir silovan, a nije? Pa vjerojatno da odbrani sebe. Od čega? Zašto? Pa dobili su, majka je dobila dijete na staranje. Bila je staratelj. Ona mora odgovarati. Ona mora meni kao ocu odgovarati. Ona će morat položiti račune. Oni su pokušali indirektno da preko njenog brata kao da on meni nešto objasni. Ja sam lijepo rekao, nema on meni šta objašnjavati. Ako neko ima da mi nešto objasni, to je Alisa. Kaže, ona neće da priča. Niste bili s njom u kontaktu? Nisam bio s njom u kontaktu od marta 2014. Djeca koja su, kako bih rekao, preko društvenih mreža i od Mahirove majke i očuha osumnjičena da su silovala Mahira. Znate li vi ko su ta djeca, njihove roditelje? Imate li informacije, odnosno da li sumnjate? Znači, sada dovodite sve u pitanje ovom izjavom. Ispada sada da ih, kako bih rekao, ako... Ispada sad da sam ja na strani djece i roditelja. I da ih branite. I da ih branim. Ja nikog ne branim ovdje. U današnjem Avazu je izašao članak gdje je neko od njih dvoje izjavio da sam ja kec u rukavu roditelja. Ja, ako sam ičiji kec, ja sam kec Mahirov. Ja želim samo istinu za Mahira. To istinu samo vi možete i trebate da i naravno istražni organi to, ali roditelji to trebaju da urade. To je jeste tako. I? Ja se nisam pojavljivao nigdje do sad u medijima, nisam se oglašavao čekajući, bio sam u tužilaštvu, bio sam prvo u policiji, pa u tužilaštvu i nigdje se nisam do sad pojavio javno da govorim. Mada je bilo nekakvih izjava, navodnih mojih izjava. Ali evo kažem vam, ovo je prvi put. Kao ono, sve tajne u grob odnijeti. Kakva je poruka, šta je, ne znam. Znate čiji je to otac? Kojeg dječaka? Ne znam, jel trebam imenovati dijete? Pitam vas, znate li vi? Ja ne znam, ja sad ne znam. Ispostavilo se da to nije otac tog dječaka. Taj koji se predstavio da je otac tog dječaka... Kao otac dječaka nije otac dječaka za kojega je govorio. Već je on ko? Ne znam. Nek to tužilaštvo istraži. Pojavio se čovjek koji je donio dnevnik i rekao ja sam otac dječaka koji je bio blizak sa Mahirom. Jeste. Ovo je dnevnik u kojem su njihove tajne i možete li ovaj dnevnik sahraniti sa Mahirom? I onda vi utvrdite da taj čovjek nije otac tog dječaka. Tog dječaka. Pa čiji je dnevnik onda? Misterije. Jeste to vi sve što ste nama, jeste sve ispričali istražnim organima? Jesam. Kakve su bile njihove reakcije? Kako ide to u istrage? U interesu istrage se neke stvari ne smiju, neke možda i mogu kao opisi, kao dojmovi. Ja nisam imao iskustva s policijom nikakvog, ali sam nakon davanja izjava u tužilaštvu ovdje u Sarajevu, misleći da ću dobiti zapisnik, meni kažu ne možete vi dobiti zapisnik. Tako neka pitanja koja sam ja postavio nisu mi htjeli odgovoriti, jednostavno u cilju istrage. Pitao sam recimo za telefon njegov. Šta je s njegovim telefonom? Je li nađen? Je li vještačan? S kim je dijete razgovaralo u posljednjih tih 10 dana? Mene zanima 10 dana tih ili mjesec i po od kako ja nisam vidio. S kim je razgovarao? Je li dobijao kakve poruke? Je li kontaktirao sa majkom, sa školom, sa drugovima?
Taj telefon mi je isto misterija. Znate li da li je pronađen telefon? Ne. Dobro, to može u listi. Do danas ne znam. Pa rekao sam ja u tužilaštvu, a i on to znaju, ne treba ja njima govoriti da se to može u BH Telekomu vrlo jednostavno naći. Može se čak, telefon je LG G2, čini mi se da se tako zvao telefon. Prije 2 godine sam ga ja kupio, uzeo ga na kredit, zato što sam ja na pretplati i mislim da sam ga otplatio zadnju ratu u 11. mjesecu 2015. Telefon se može locirati. Je li on bačen u Miljacku, je li on bačen u Jelu, je li on gdje god je. Dobro, se može naknadno utvrditi u Telekomu, to je lako poruke, telefonski poziv i tako dalje. Da li, ovo je možda bolno pitanje za vas, svako je bolno, ali ovo, da li je ekshumacija Mahira ovog tijela može da nešto u istrazi riješi? Znači, možda ponovna obdukcija, koliko to već može da se uradi. Ne znam, to Senad... Ili u smislu tog, vi ste taj dnevnik tu stavio? Stavio sam, dole. Jeste li vi tražili to ikada? Niste ponovo da se potkopavanje? Ne. Da li biste tražili ponovo? Ne znam, to bi trebalo odlučiti tužilaštvo. I ako oni misle i ako smatraju da treba, nek urade. Ja ne bi možda da remetim njegov mir. Ja svaki dan odem na mezar, svaki dan sam gore. Ne mogu da vjerujem da ga nema. Gospodine Muhamede, ne želim, ne smijem, neću da vas navodim ni nešto, ali nekako ponekad čovjek prije emisije pretpostavi kuda bi mogla da ode priča. Nekako mi s vaše strane to izgleda nekako. Meni je svašta Senade nelogično. Nelogično mi je, kad sam ja pitao njega, razgovarao o toj svadbi, pitam ga sad, normalno, to me zanimalo. Mislim da bi svakog oca zanimalo. Kako ga oslovljavaš? Kako su vam odnosi? Kaže, dobri. Kako ga oslovljavaš? Kaže, Dubravko. Da ja poslije svega sad ovoga čujem da je on njega zvao oca. Znajući Mahira, on je morao biti primoran na to. Da ga zove tata? Da. Ako ga je zvao, onda je po vašem bio primoran? 100%. Zašto bi nekog primoravao da ga zove? To je ipak prisila. Ne znam. Prisila. Ne znam. Zašto bi dijete meni mnoge stvari prečutalo? Zašto bi mi krio tu svadbu? Svadba, okej. Zašto je tajio da su živjeli od 2013. Znači, ako je svadba bila 2014. A ja saznam 2015. od nekog trećeg, zašto bi mi tajio? I tad mi nije rekao da je ovaj gospodin s njima od samog početka. Zašto? Bez obzira na vaše priče, dakle, imamo ovo, da Alisa i Dubravko govore da je on njima tajio šta mu se dešava u školi, a vi govorite da je on vama tajio šta se dešava u njegovoj, uslovno rečeno, novoj porodici. Ali obje priče, kada uzmemo, Mahir je tajio svima. Ali nije im tajio ako kažu da je dolazio s modricama. To nisu tajne. To ne može biti tajna. To se ne može sakriti. Tajna je što nije dolazio meni 1,5 mjeseci sa modricom. To je tajna. To je sakriveno. Tajna je što nije išao u ovu školu. Aleksa Šantić. Zašto nije znao objasniti tu modricu? Mnogo nejasnoća ima u njihovim izjavama. Kontradiktornosti. Ne mogu sad da se sjetim. Sad ste me i vi malo
poremetili. Ja sam mislio ovo iščitati, da kažem šta sam spremio, pa da vi mene pitate. Slobodno, smirite se za kraj, izvolite slobodno. I dobro. Ali neke stvari smo već rekli. Dobro. A šta je za kraj? Šta treba reći za kraj? Ostavljam tužilaštvu da razmotri sve činjenice koje sam njima stavio, i da odrade, nadam se da će odraditi svoj posao kako valja. Pada mi na pamet, evo ovdje sam zapisao, otkad je Mahir patio, da li je patio od 14.12.2011. ili od avgusta 2013. Šta je radio zadnjih 8 dana života? Šta mu se motalo po glavi? Gdje je provodio vrijeme kad je trebao biti u školu? Šta je razmišljao tog jutra, 14.12. On je imao samo 14 godina, 4 mjeseca, 18 dana. Da dođete, da vidite, on je bio inteligentan, ali je bio dijete. Da dođete u njegovu sobu kod mene u Tuzlu, da vidite s čim se on igrao i kakve su mu igračke. To baš dječije. Puta da se ja javno oglašavam. Možemo da govorimo još, vi dokle hoćete, vi dotle idite, molim vas. Ako nećete, recite neću to. O toj sumnji u ovu priču, šta možete da kažete još o tome? Šta je, osim roditeljske odgovornosti koja se po vama na taj način brani? Šta vam je sumnjivo u toj priči? Pa sumnjivo je, evo sad ću vam reći, ovdje pokušat ću, pa vi mene prekinite ako mislite da trebate. Znam da vam treba koncentracija i hvala vam što ste došli i znam. Mogu da pretpostavim. Znači, zadnji put sam ga vidio 1.11.2015. godine. Znači, do njegove smrti je prošlo mjesec i 14 dana. Zašto ga tako dugo niste vidjeli? U međuvremenu smo se čuli telefonom svaku večer. Oko 10 sati. Ne garantujem svaku, ali svaku drugu večer, to je sigurno. Pred njegovo spavanje. Od 2. ili 3.12. nisam mogao uspostaviti kontakt s njim. To je 10-12 dana prije samoubistva. Otprilike. Zvao sam ga, telefon je zvonio, nije se javljao. Kako to objašnjavate? Ne znam. Misterija mi je sve. Evo, dole sam nešto napisao, pa ću vam... Dešavalo se to i prije da se on ne javlja. 3-4 dana. Pa je bilo, ne znam, mama mi uzela telefon za kaznu zbog slabe ocjene, pa je nekad izgovor bio da je nastavnik pokupio telefone u školi i nekad da je zaboravio. Znači, vrlo često se dešavalo da se ne javlja 3-4 dana, ali uvijek je on imao izgovor. Šta je indikativno što ja sumnjam u svu ovu priču? Mahir je trebao donijeti uplatnicu o životnom osiguranju, Merkur osiguranju. I trebalo je uplatiti do 15.12. Ja sam očekivao da će se on pojaviti. Dok smo se čuli, u jednoj prilici je bilo magla, eto kao ne mogu krenuti. Drugi puta, sad, je li prvi puta magla, a drugi puta snijeg, nisam siguran. To su prethodne priče. Pao je onaj snijeg. Govorim o periodu od mjesec i po dana. Pao je snijeg, pa ne može doći. I kad je trebao već doći, kad je obećao, nije se pojavio. I nije se javio ni na telefon da mi obrazloži, da kaže zašto. Uvijek bi do sad donio tu uplatnicu Vi ste plaćali u Koveti. Ja sam plaćao njemu osiguranje. Ste plaćali alimentaciju?
Jesam. Kad je riječ kod alimentacije. Jeste li plaćali to? Da. Evo. Donijeli ste dokaze? Nisu izvodi, što gospodin navodi, ali ako može kamera zoomirati, evo svaki datum. Okrenite vam prema ovoj kameri. Evo ga, ovdje je datum, 5.12. Ne znam, vidjeli se. 11.11. 9.10. 9. mjesec. 8. mjesec. 7. mjesec. 6. mjesec i tako dalje i tako dalje. Mada gospodin kaže da nisam zadnjih mjeseci plaćao alimentaciju. Ko je plaćao njegovo školovanje? Koliko je godišnje? Godišnje školovanje nešto malo ispod 6.000 maraka. Ko je plaćao to? Ja sam to plaćao. Redovno, to se mora plaćati? Da, to morate platiti. Inače, i plaćali sam osiguranje? Da. Kako je on zvao vas, a kako je zvao Dubravka? Mislim, ne znam koliko je to bitno, ali nekako je to nametnuto kao priča. Moram vam prvo reći kako sam ja saznao da se ona udala. Ja? Naš zajednički, moj i njen poznanik mi je prošle godine negdje u aprilu ili martu mjesecu, znači 2015. Rekao, bio sam pozvan na svadbu. Da li mi je rekao, nisam htio otići ili nisam mogao. Zatekao me i sad ja gledam u njega blijedo, on kaže meni, ti ne znaš ništa. Rekao, ne znam. Kaže, pa Dubravko je Alisa. I tu smo prekinuli. Vidio je on da je meni neugodno. Kada je to bilo vjenčanje? Sad, nisam... Dobro, možda nije bitno za priču, ali... Mahir je bio u školi... A je li vam Mahir rekao da se... To hoću da kažem. Mahir je tad bio u Sarajevu u školi i nisam htio telefonom ništa da ga pitam. Čekao sam jednostavno da dođe, da se malo opusti pa da mogu s njim razgovarati, pričati. I došao i taj trenutak kad se on pojavio, prvom prilikom, ušli smo u kuću i ono priča šta ima, šta nema, tako dalje. Nakon 15-20 minuta ja od znatiželje, što mi nije rekao, pitam njega, Mahir, je li istina da se mama udala? On meni kaže, jest. Ja sad njega pitam, Mahi, zvao sam ga tako, pa što mi ne kaže? Što mi nisi rekao? On samo ovako ramenio. Pitam ga, je li ti neko zabranio? Kaže, pa nije. Je li ti mama zabranila? Pa nije. I sad, normalno, ko otac, zanima me kakva je situacija u kući, kakav je odnos Mahirov sa novim čovjekom u kući. Ja prije toga pitam, pa kad je to bilo? Pa kaže, bilo prošle godine, kaže, nekad. Pa kad? Pa kaže, ne znam, nekad u ljeto. Pa gdje je bilo? Kaže, ovdje u Dramaru. Pa jesi ti bio tu? Jesam. Ali ja, kaže, nisam bio tu, otišao sam s jednim drugom. Nije kao dugo bio, otišao je s jednim drugom da se igra. I sad ja pitam njega, ko je sve bio? Pa bili su, kaže, bili su neki ljudi iz Sarajeva, bilo je odavde u svijetu. Pa ko je bio? Jel ti bio djed? Kaže, jest. Jel ti bio ovaj? Jest. Jel ti bio ovaj? Ne znam. Jel bio ovaj? Nije. I tako. Koga sam ja znao nabrojati. Šta je indikativno tu, zašto je Mahir to krio od mene, da ću ja posle ovog slučaja Mahirovog saznat da je gospodin živio od samog početka, augusta, 2013. No, i govori da su 2 godine zajedno. S njima zajedno. Zašto se došlo svadba održati u Tuzli? To je blizu vas, na vašeg stana. To je vazdušnom linijom nekih 200 metara. Gospodine Mohamedu, gospođa Alisa, vaša bivša supruga, govori o ovome, neke podatke je iznosila u medijima i u pismima. Ko je ona po vama? Vrlo delikatno pitanje. Ne znam šta bi vam odgovorio na to pitanje. Posle 15 godina života i 16 godina
poznanstva s njom, ne znam. Ne znate, ne poznajete? Ne znam ko je ta osoba. Ona dok je bila u Tuzli je bila pobožna, sad se okrenula protiv Boga. To je njen izbor, ali znam, ima i seđada, ima tespih, ima seđada na koju je klanjala. Tako da vam na to pitanje ne mogu odgovoriti ko je. Da ne insistiram više za pitanjima o njoj, mislim, ne insistiram, rekao sam dobro prihvaćate. Imate neku zamjerku na nju kao majku? Imam. Nije vodila računa o djetetu. Zašto neko nije sljedeću sedmicu, ponedjeljak ga nema u školu? Zašto neko iz škole, pedagog, direktor, razni starješina, nastavnik? Zašto nije neko otišao na vrata? Možda bi Mahir bio živ. Jeste li nakon njegovog samoubistva, da vas neko kontaktirao iz Sarajeva, koga poznaje, iz komšiluka gdje je živio? Ne. Niko? Ne. Pošto znamo kako je to sa koncentracijom, a imate taj papir gdje ste pripremili, šta mislite, šta je bitno s tog papira koji ste pripremili da kažete? Pa bitno je recimo ovo da je njegova mama dolazila u periodu, da li prvi do 14.12., da li možda prije koji dan od prvog, dolazila u Tuzlu nekome na rođendan. Pitam se zašto ga nije povela. I onda odgovaram sam sebi zbog te modrice, vidjet ću ja modricu. Na pitanje njene prijateljice, dobre prijateljice, zašto nije povela Mahira? Jer ona ima sina vršnjaka Mahirova. Mahir je bio stariji 4 mjeseca od njega. Ona je njoj odgovorila, šta će on ovdje? Pa kako kaže šta će, nek se igra sa mojim djetetom, sinom. Ona je odgovorila kao nema on šta pričati s njim. Da li vi to izražavate sumnju da je te modrice to? Šta hoćete da kažete? Hoću da kažem da je dijete fizički zlostavljano. Od koga? Ne znam. Može biti u školi, može biti na ulici, može biti u nekom svom društvu, može biti u porodici. To ne znam. I da zbog toga, ako nije išao u školu zbog modrice, onda nije u školi. Onda nije u školi. A gdje je? Onda je moguće u kući. U kući gdje živi. A ste li viđali te modrice prije ili vam ikad govori išta oko toga? Ne. Modrice nisam I viđao na njemu. dvoje su kazali, Dubravko je rekao u emisiji ovdje da je bilo tih modrica često iz škole. A pazite, Senade, evo, svaki roditelj da mu dijete dođe iz škole sa modricom, istog trena bi otišao s njim u školu. Pa reakcija normalna, da. Ako dijete kaže, kao što oni objašnjavaju, neka ja ću to srediti, pa dijete dolazi drugi, treći, peti dan sa modricama, šta je to, je li to nebriga ili šta bi trebalo uraditi? Je li treba otići direktoru, nastavniku, u školu negdje, da se vidi, pa tako bi svaki razuman čovjek uradio. A ne nakon 6 mjeseci oni svaljuju krivicu da je dijete zlostavljano u školu. Pazite, posle 6 mjeseci, dijete je to ljeto provelo sa mnom, bilo kod mene. Da, i? Išao je u par navrata na jezera u Tuzli. Ponio je kupač i gaće odavde iz Sarajeva. Nisam ja vidio modrice na njemu. Dolazio je svake godine je dolazio raspuste ljetne i provodio sam. I zimske i ljetne i vjerske praznike i državne praznike i tako dalje. Vi znate da je javnost vrlo podijeljena oko ovog slučaja i vrlo je emotivna i vrlo oštro i reaguju preko društvenih mreža i preko portala. O tome se, nažalost, o vašem sinu svi pričaju. To je nekako priča koja dugo traje. To je
njemu to ništa ne pomaže, ni vama, ali možda da pomogne da spriječimo to. To je jedina korist svega toga. Ali da bi ljudi se, vidi me kako se, pa to je logično, kako se opredeljuju. Dakle, koje vas ne znaju, pa vas večeras tek upoznaju, ali suštinski traže kome više da vjeruju. Kako da vam, recimo, ti ljudi vjeruju, a da ne pomisle da vi sada sumnjate u Alisiju i u Dubravka, ne sumnjate u školu, a da nemate za cilj da joj se, kako bi rekao, nakon razloda i zbog nečega, zbog gubitka sina, osvetite. Meni satisfakcija nikakva nije, Senade, ako neko bude optužen. Meni je satisfakcija samo istina. Samo da znam zašto je to Mahir uradio. Ona u prvom pismu obraćanja javnosti svom kaže u smislu Mahir je to svojevoljno napravio. Ok, svojevoljno. Ali ga je neko dobrano pogurao u tome. Ne mislim fizički. Psihički ga je neko pogurao. Može to biti sa više strana. Može to biti zbog više situacija u kojima on bio. Vaš razvod i to. Kada ste vi razveli? Koliko je prošlo od vašeg razvoda do Mahirovog ubistva? Samoubistva? Pune 4 godine. 14.12. 2011. Mahir je to uradio 14.12.2015. To je isti datum? Isti datum. Istog datuma kada je Mahir, kada ste vi razveli, Mahir se ubio tog dana. Presuda o razvodu braka 14.12.2011. Da. Kobni dan za Mahira i za mene 14.12.2015. To može da bude koincidencija ili smišljeno. S Mahirove strane. Nešto kao poruka. Šta je on zapalio u rancu? Znate li šta je vam rekao? Šta je u tom rancu? Mislim, pazite, tu niko ne analizira, mislim, ali je, eto, u smislu neke, da li je to poruka da učenik, jedno tako divno dijete, i dobro ako njega kaže da je bio jednostavan, jedinstven, vi kažete kakav je bio, pa čak se na slici kada se vidi takvo dijete, onako, melek, vidi se. Ne znam ali da zapali, znači pametnica je bio, da zapali knjigi, paljenje knjiga mora imati neku poruku. Ili samo knjige zapalio? Ok. Nije. Zapalio je slike, fotografije. Koje fotografije? Čije? To ne znam. To je iznio iz kuće, to je pripremio i zapalio. Zašto, recimo, nema to u javnosti? Koja je poruka to? Paljenje fotografije. Koja je poruka ovaj datum na koji je Mahir to učinio? Kome i koja je to? Kakva je to poruka? Zašto je to uradio 14.12.? A sad da li da vas pitam to? To je nešto što je kao... Mislim, informacija je, ali eto, znamo za nju. Da li je tačno da se na dženazi pojavio neko koji je vama dao nešto što bi moglo da bude kao dnevnik, je li tako? I to dnevnik nekog djeteta sa molbom da taj dnevnik bude ukopan sa Mahirom. Sa Mahirom. Jeste, pojavio se čovjek ovako otprilike u 40. godinama i prvo je pitao tamo hođe, okolo, ne znam, pa je onda došao do mene i pita i kaže meni, ja sam otac dječaka, tog rekao je ime, mogu li ovo staviti, zamolio me, taj kao njegov sin, ovo su Mahirove njegove tajne, mogu ovo staviti u mezar. Ja sam uzeo to je paket u obliku knjige, je li knjiga, šta je, ne znam. Poruka je